hinin ke sengi ke khat nyotrik jong ujemang araja arpuar kawe ke trok kala Sahkut apreng ke surok ha ke jingtwa ke khyndew ke balahap ha ke surok national highway Wahkoh hajan ke Wahkoh-Dona ha ki than jong ke Narpuh East Gentil district ka jingtwa jong ke khyndew kala kit lang ru ye ki ding ki se bat ki mau bat len shop ye ke te ke trok hadu ba ke trok kamla shu ban ya bat kala shu Sahkut apreng ki ding bat khyndew ka bala I kum ba ke surok ba kala kala long kum ka khlau u Deputy Commissioner jong East Gentil District u Abilash Banarwal ule tho bakat hadu menta kidon santli ki JCB bat kawai ke excavator panpan kho ye ke surok Henry kat kum ki khubor balayo lum ki pai ba ke le tho baharata chera kulyang bat malidor kidang duna bha ki JCB bat omdon excavator ban se ye ki kali na ka jesse bat ban weng ye ki mau na ke surok ki boru ye ka jingkar pat ye ka National Highway Authority of India pakan sabha ban petlem ye ka thain rata chera kulyang malidor namar ki de ki jaka ki bajur bha ka jinghap ka khyndew ka jinghap ki ding ki mau bat ka jingtwa